Assalamualaikum. Saya nak masak gulai lemak ikan duri, bawang putih, bawang merah, halia saya tumbuk kasar, ajinomoto, garam, cili bor, serbuk kunyit 2 sudu kecil. Dan saya memang tak guna, saya lupa beli ni kan, asam keping. Saya memang guna asam keping. Jadi saya guna lebihan basuh tadi je. Ada asam jawa lebih tadi kan. Nah ni saya guna yang tu je lah. Dan daun kunyit. Dan lepas ni nak letak santan. Santan tak ni lagi potong. Jadi lepas ni letak santan. Maybe saya akan buat video lagi satu ke, tengoklah. Okay.